Pozdrav svima, evo kako je organizirana mreža volontera Jedni za druge Zagreb na ovom prekrasnom vizualnom prikazu bez nepotrebnog izlaženja na ulicu. Pa eto, slijedite primjer. Ok, znači osoba ste u samoizolaciji ili ste u rizičnoj skupini i ne želite preuzimati rizik u izlaženja na ulicu, možete nas dobiti na jedan od ova 3 načina. Prvi je telefonski broj, besplatan telefonski broj 0800 900 890. Na njemu dežuraju naši volonteri i on radi od 9 do 2. Sljedeći način je preko ove Facebook grupe koja je sve to i pokrenula, Jedni za druge. Znači pošaljite post i jedan od moderatora će uputiti vaš zahtjev dalje. Zadnji način je mailom jednizadruge.volonteri@gmail.com. Ako nudite pomoć, odnosno želite biti jedan od volontera koji pomažu, možete nam se javiti ili mailom ili Facebook grupom. Ok, sad što dalje? Uputili ste zahtjev, nešto vam je potrebno, pristupili ste nam, vaš zahtjev će biti zapravo spojen s jednim od volontera koji djeluju lokalno. Znači mi trenutno pokrivamo većinu kvartova u Zagrebu i evo recimo na primjeru da ste iz Trešnjevke, imate nešto što se treba obaviti, mi vas povežemo s nekim ko je slobodan i trenutno tu blizu. I onda se zapravo vi samostalno dogovarate o načinima i detaljima te primopredaje. Tako to zapravo funkcionira. Ovo je katedrala, to je bilo čisto da se onak možemo orijentirati, ali nije baš uspjelo. Ok, kad se dogovarate zasebno, mi inzistiramo da se zapravo sve mjere opreza, odnosno preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poštuju, odnosno obavezno ih pročitate prije, a neki kao glavna misao je 2 metra 2 minute, odnosno što veći razmak održavajte i što kraće razgovarajte. Zadnje, čisto kao neki mali input, je da probajte dati što bitnije i sažeti informacije, odnosno da uštedite i svoje vrijeme i vrijeme volontera. To je više manje to. Evo, tako funkcioniramo. Budimo i dalje solidarni prema drugima, susjedima, sugrađanima, sugrađankama i nastavljamo dalje. Voli vas ekipa iz Jedni za druge Zagreb.